magi mikirna demar genika tuh ampun makin mangka Nabi Allah mangka ditegur ibri mikroba penyakit terkecil tak pedeng ke mata orang bingung kepi jadi Allah seakan-akan pun berdebu makin mereka piaki jong sebong sombong mereka piaki kok terotawe kok sebagian ribadi nanti ilmu kesehatan kepi bodoh lah asalaman tak oleh takut beda droplet nampes depak ke tanang asalaman nolar lah tak asalaman pada sayan dia ki saya dia au kolar ya ini kan empon mbak lebih dekat anyar di dokter spesialis penyakit dalam kula macan yang Tribun News abah penularan COVID-19 ini kan benih kun dari tanang dari kentok mana ya maskernya berem aja ya magi apa-apa ansa kentoknya dodur wakum ada tompes tetibi Allah ayo apiaki ilmu ada putu Pak negara adik kuasa ingat ning Amerika ada lentor Cina lobar apa boleh guntukang pidato dia sih mun tade corona mun ngoncang usaha setahun usaha 2 tahun capok pada corona maki ngoncang kemarin beda Pak cedek unjangan sekali deh apa sih kalau ya telok aja dia lah lockdown sebekdown lockdown tak keluaran lockdown kanceng lah bang semedon jalun bulun Pak ibah positif jadi positif bah 3 bulan lah ya apa sih kalau aku unjangan dah sekali deh mangkana gula kan jadi LDNU ning PC pada orang katanya gula mau ngasih diklat apa syaratnya Ustadz untuk menjadi penceramah supaya saya bisa menjadi dai gula jawab syarat dai itu cuma 2 1 punya ilmu 2 ada yang ngundang sekonceng dah lah pola aja aduh wah bentak ke TV beri bentar ini tak beresnya ada bagian penceramah kerkel pakai tukang syuting haram nada onceng anda siapa sih syuting ke corona buru coba burung kepi pengajian bodoh lah kari mangkat dan nelpon kenapa kiai kula mangkat dan enggak ampun kiai gagal iku betang bodoh kalau pai posang kiai engkim pon bensin lah kadung keluar kon bodoh jadi Allah makin terus padeng marah jong marah sombong ya marah ada tompes Pak bedeng ini gini penyakit apa padeng ke gula tak padeng ke penyakit ibu dari rumah makanya pada setong Habib ulama tarim Hadramaut kak itu makin mukim badi Pasuruan amimpi kanjeng Nabi waktu amimpi kanjeng Nabi itu mahmator seka intok ya Rasulullah mal khalas min hadhil masaib wal fayrusat abdi dalam trauma torah kira-kira pun apa sih bisa matada bisa masalamat telah tuli ontur musibah-musibah dan virus-virus kan itu kanjeng Nabi wah jawab pabenyak mau salawat ke sengko ning sa'adatul darain kan beda guru wa balagana anna kathratas salah wassalam ala nabi sallallahu alaihi wasallam tadfa'ut ta'un telah sampai kabar kepada kami bahwa memperbanyak baca salawat kepada Nabi Muhammad itu akan menolak penyakit ta'un. Nabi Khidir pernah ada bu hal hunaka amalun yukhrijul abda min diwani syaqawa ila diwani sa'adah sa'altu katsiran minal awliya falam yujibni ahadun engkau lah beradanya kok kadang liwali roh dia pun Nabi Khidir bada setong amal si bisa ngubah nasib manusia si asal tetireng celaka pasti oba tetireng ontong falam yujibni ahadun setong sekali setong dah sebangala jawab jangan kok hatta sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kau ulah menikah atanya ke kanjeng Nabi faqal Nabi bah jawab na'am bada yukhrijul abada min diwani syaqawa ila diwani sa'adah idza kana yukthiru salata wassalamu alayya pak keluar dari musibah-musibah si asal orang celaka yoba ban Allah berarti orang bagus berarti orang ontong bila orang jadi ya lebur mabanyak maca salawat ban salam ka sengko dewe pun Gusti kanjeng Nabi maka ulama pasepakat wa qala ba'dul masyayikh barakatu mulazamati as-salah wassalam ala hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam
talhaqu bil waladi wa bi waladil waladi. Barokah banyak baca salawat ke Gusti Kanjeng Nabi. Cap-cap akin, ikiliaki barokah jeria sampai depak ka anak an ben ka kompoy ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya tempang ningku suara hati istri ruwayu. Perwa. Aru si mato karandring bini wandeng laki. Gula uding iki di ban bini. Kunda pak koroma pak ngoca. Ruah bos. Wandeng lelaki. Salah sukses abini apa le? Kula tanya engkau re salah apa? Kok gi buru dateng? Gara-gara sinetron gini. Tidak mendidik, ampun. Minggu lain apa? Kisah nyata apa? Lah minggu lain apa? Sifat dia. Kok lebur menggerwak? Cok ni gini bisa makan kering jurad-jurad. Lebur, asunulap menang wardi. Sifat, pas lebur kemban guru boleh gula. Suaran siranya yang gula ngonyong nggak kasar. Dia pengen TikTok. Ubur-ubur. Cari mama muda. Aduh, Mbak Anjali ya. Magelak ban. Mama muda. Tuh ya Allah, embun bah norok kia. Akalam biar ngaku jilbab syar'i saya abur gelebur kebudi roh. Bah apiluk, bah ngangkui cover musik. Aku mundur alon-alon. Tuh ya Allah. Gara-gara media di baharen sabar. Rujak rojak udah rojak Syahrini. Teromeli ya gula. Ya ba unggun na yo. Keng tako kopi di bini gula. Yo mau beda sedep apa udah tiba. Beda sedep apa udah lain becereng lah. Lain atau wat bener ke wah. Aduh ya Allah, aduh. Ya keng lah tong-tong ngatengki. Yang leceh bejren roja ke sepaju ke lurah. Tolong media. Bon, nomor tong mari bon, nomor 2. Sejaman para sejam malah. Ya si penting Aisyah lagi. Nomor 2, nomor 3 lah mulai mayu. Ya apa sih tokuna? Nginep apa dia? Ini ingki gua. Siapa mau jangki juga? Das cerdas tuh mak bedewi sudah wati lenangis ya. Nomor 2 gula matorah kantor Yayasan Nurul Jadid gak ditop para bapak para ibu rengorengah pengurus kiai nah tanangan ini panda tak dukedan teti ini kan montak solor-solor tak cungu-cungu lempung ini kata akhirnya sukses punten kegiatan sebetulnya. Teti gula minta tolong. Kemosi seteja para kiai si bedening Nurul Jadid panikah. Sambian minabila kadung teti wali santri si bedega dito. Ngereng tore acereki kepotranah katipon apa carana panganggep ring sepo de guru sing ke anak tau sasoro bekal takdim ke guru. Paham? Gula jadi tak. Semakin nikah para Rabu, sejak melarat tak adalah keteladanan. Sehingga makin nikah krisis keteladanan. Ajar eta Syekhona Holil boleh, gula jad lebur lah. Gula sampai kitab-kitab ni mun ngaji kitab makin karangna Syekhona Holil, riberin isti'dadul maut hatabon. Yang gula bah tenorok para mati ya dia. Masuk rumah sakit, icapok liver, icapok lambung, icapok tipes. Kritis dukaleh malam Senin dan malam Ahad. Lai tangisi bini bon. Anak lah nangis kapi maria wasiat enten mangganti alhamdulillah ki sehat bisa ngisi kakak ento. Alhamdulillah. Ke apa se buruk isti'dadul maut cet sesuai jet. Hatam mari selamat tibidan gaula mangken ngalle ka kitab Al-Matnus Syarif wa yalihi aqidatut tauhid. Ulama mari menti langsung ka keluarga Syekhona. Pon ceritanya begini, beda orang andi anak geni ebek tak Syekhona Holil senak anak geni pun ni kayak capok penyakit aneh. Napa penyakit tak
seneng ada gula sampai telah ngabi sekilo sehari. Deer gula sampai ngabi sekilo. Depak ke dalam sarang syekhana pasti debui. Tak langkong pak sampian bekta pole potrana dekik pak polo ariaki abeli pole kakak itu. Oleh pak polo are sebab pak bani kan bekta pole potrana. Depak ke dalam pasti tuting sarang syekhana holil. Dong ambu ngakan gula. Kuli tuting. Lastari tuting sarang syekhana holil. Nak kana ni kebah aneh. Apa anehnya? Mun ngiding bau na gula bah ngotak. Mak tadi ada ngiding bau ni pasal mak ngotak. Puh, anjan bapak. Mak pahman tidak iya syekhona. Ja itu wai apa? Habis ke syekhona. Bis pamator apa? Anak abdina beres kiai. Alhamdulillah. Singa kanan gula ka engki kiai. Semakin minabi ngiding bau na gula ngota dari saking tandaan kiai. Itu ay pun apa sarang ajunan. Ke holil semisem. Pas ada bu ke holil. Ribari sambian saya kakak anto. Anapa gula mata bengal nyoro anan sambian soro ambu ngakan gula. Gula pola ki ngakanan gula. Tenti sambian bi gula soro mole bak polo hari beli pole gula selama bak polo hari tak to ting nyeting gula sagale sehingga gula letak ngakan gula bah nyoro kanan bian serojak ngakan gula kini ke pas cek atoron cek senyoro lah mereka ada. Ayo dalam mereka babaan kun lebur nyoro tapi tak nyontoakin wa kaifa yastaqimu dhillu wal 'udu a'waj berem bajang-bajangan terobet tiajang bajangan loros mun kaju najat bilu. Buah itu kalau jatuh tidak akan pernah jauh dari pohonnya. Mun badekan bawai kak dinto buah bakun keker ke di babana. Mun bade buah telah entar ke pasar belutoh kurua beni keker keng ecuan lah. terutama di samping saya kanan panika, saya kanan ini kan ya, saya kok terutama saya usaha jaga panika. Bu ibu, al ummu al madrasatul ula, ibu itu adalah lembaga pendidikan pertama bagi anak. Bangga nabi gula mbian bu, gula terus nyompeng ke sambian siap. Bani nyompeng apa saya yo, cacet kecit. Njak kau pada tandi kia, mana ini ngaki, nang ini ngaki pas sepa. Paduan suara. Oh, alhamdulillah. Suaran segi buru saya do iya ruwa. Engkau ngakan ni pecit ngecit gitu. Allah, mai ngak Prabowo banjong. Lempo lebur. Allah. Terbarokah ilmu na kapi. Tuh mak pah neku HP kapi kan. Ya Allah, sekolah online, daring, guru na bedero mana, murid bedero mana, pada dung tedung. Pah barokah berem. Duduh, suruh masuk Januari ada, wah, salbut, wah, saya temu dari mana aja. Bu, pilih satu di antara tiga. Benireng laki rebuk benih. Pilih satu di antara tiga. Mondeki saya sampai setong sampai telok dak secocok, ternyata tak sedeng kesambian, tore jak membeda pengajian boleh tedung bayi Roma. Nampak tong, anak ni kamu teromol je, tak langkong, pasain, jak torok ke pesantren tabhat Banyuanyar jak tabang rusak sak. Arwah lemari apa asa kalau perlu lebak tahun ke Abdul Hamid bin Isbad tambah. Tresantren ni pasain tapi. Jadi kan bakun guru nasr makai tresantren, kus bagus. Jak torok itu apa kada, pun makin kan tapet. Napangin, saya tahu. Ikmu na bahasa sunnah buk, amit kelu keselake. Kau lelaku tu apa bahasa agak bahasa sunnah, sambil teror nyecek masalah anak kento. Ibegi napa punten, eka puton napa punten. Sini kayu. Selakit bang ngocak, lajak apa selek engkau laku butuh ambuyu. Iya nih, ben tak tahu neng.
kok bentak ben ibu nerwa. Dadi ambo sampean jak apa saja terus sakit ki. Sampai asar maba kadung tak apa pada apa. Pah ngocak si bini, tapi ceroja apa sah. Tapi tak ada apa. Tahun le. Tahun le. Guru geng selaki kadang geng sosayu, mon sosa tak bisa je. Senomor dua, mon tak bisa boleh sambian jaga. Kira-kira pokok telok sampai setengah 4 sulusul lailil akhir kayak itu jaga. Karena Allah kayak entoh yanzilu ila sama'id dunya, turun ke langit dunia pas Allah ada bu marah siapa sih atau beda atau beda teman kau marah siapa sih minta sabora sabora aban kau marah siapa sih dia hajat diberi najat angkat tanah ngasambian di gula mari mator bilian mau doa nak nikah benih dia onda iya arah apa arwah amin aro nyaman dengan tok seni kah paling tekina bima paling tekina hadwal mangkibain paling teki illa ini staddah kecuali perpaan raja musibah mun perpaan raja musibah angkat tangan ke atas mun kun aresan dak iya yo todus yo mak baik nyari aki kala mun aresan dak iya arisan ya Allah, mau arisan ya Allah. Badan pada kiblat dah, eka di mah Ka'bah, tanang pada kiblat dah, Ka'bah langit kan makan ada depan kita. Tak usah asa bahasa Arab, Allah beri pangeran ring Arab, pangeran ring hilang dia. Tak betul dah, tak kok lopot, pengarah minta tolong, bah tepak aku minta tokol, berem aja dia. Mohon tahu zatan, ngelak nang tenang bayi. Pas ngangkui anu puampu saya budi guru bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ini kan tidak. Mangkan Syekhona Holil ning erotip, beda rotip mangkin rotip Syekhona. Doa enggak nikah? Alhamdulillahi ala ni'matil iman, alhamdulillahi ala ni'matil islam, alhamdulillahilladzi waffaqani li hadhihi at-ta'ah. Allahumma alhimni rusydi wa a'idni min syarri nafsi. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arham ummat Muhammad. Allahumma aslih ummat Muhammad. Allahumma farrij an ummati Muhammad wastajib du'aana ajma'in bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Jadi wonten romantia bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pon. Mun nikah tak bisa, pilih opsi ketiga. Mun nikah tak bisa ketiga, mari pulang. Tidung baik. Senomor telok napa? Senomor telok opsi ketiga. Sedia kain. Maunya orang kan. Kalau pai dia besar kali je. Tak kau ngampul ya. Are siapa anak bakun. Are yo ya bahasa yo. Doh ya Allah. Pada saya nih. Kalau pai aku kalau pai. Mun kita tak gun saya ada arus ruwet do. Make si yo ma ameng. Ana ini kaki bu. Daerah Pantura, daerah Sokobanah, Sampang. Ento bag ngabarak sokoni bekal tetap moban setong pasar nyaman pasar Tolengir. Kalau ning Bira Timur beda pondok pesantren Mambaul Ulum. Asmana kiai nah perintis dan pengasuh pertama adalah Kiai Haji Abdul Qadir Ahmad Mahfud, dulur Kidul Hamid Kiai Haji Abdul Hamid Ahmad Mahfud tabetah. Alek nah, keng saya ada, saya di Banyuwangi. Kento benar ya Pak, potrana telok. Benar ya pon entar ka orang. Lengan nak 20 ribuan. Ya, sediakan isbat. Ya, sediakan Ismail. Ya, sediakan Mahfud. Benar. Kak dito sedo ki anom kiai panika capo getah bening kelenjar betah kening kak dito sedo putra setelok nika maki kini Allah ahlaka bagus lem alem pemorok na apa bahoning berarabu apa benar sedo kai iya mun cerit
cerit cerai yuk mau cerit habis saja nonsen omong kosong. Pengumuman ambian mon potra ne bedi poduk pas egerem ban sambian berembak genjeran dulu mana setong genjeran mapunga anak inna fil jannah ghurfa yuqalu laha darul farah la yadkhuluha illa man yufarrihu sibyan ni ka pada riwayat ngak apa ni ka tahu ni je ka magula kelepai pun lupa nyambia kitab dia suarga pada kamar nyaman darul farah tak boleh masuk ke darul farah kecuali apa dia kecuali dia orang si mapunga anak makanya jadi pun pada orang burung sama masuk neraka gara-gara teman mapungaan anak mon dateng anak oleh wah bunga sambian mon membentuk anak pangirem bunga genjoran raja pas orang pangucap kau lihat tadi biaya ke anak mau dipomodok lecek pada kitab nyaman al-manhajus sawi pada kalimat adebu ketika dito innallaha takaffala litalibil ilmi birizqihi Allah nangkung ke orang yang senyara ilmu rezekinya tak kira tak nemu gula pun bukti aki gula ni seede eri sehari semalam mbak mengkene sabida koreng sabita goreng mak nemu pagi de eri bigula sore de eri kenika de eran bini pas etaning higiri bigula jak taning nak kana aja dia atana apa punya melelening nading tibit satre jompoi de eri bigula mak nemu wojok ring ajar amma du seberempat teh abang ungguan dia abang ungguan keng bi Allah mak iba nemu ijak rezeki nak kenika Allah senangkung rezeki nak sampai gula makan gula sawaran ke pusui tak langkong jak atau rok colok abdi nak makan ni gula mak sambo orang yang beri berkat ke gula ada nasi beras ni ya Allah hari berarti suruh rezeki kena kana ani ke berharap rumah oning gula konjengan ke setong daerah pas saya konjeng ni nelpon tak langkong yai jak nyambi motor semapan nyambi L300 pas ibingkeng gak ditog yai anu nak korsennya buka apa abdin terus ada kak nyior oleh semotor pula ada nak kena awak kuat kolak apa metawan ya Allah ya Allah rezeki mangan pun pada bapak ibu takut berharabu si memunduk anak kun gara-gara biaya udah jadi dulu tau usah isolasi corona infus pun berlo jak si bini emas atong grotong membak ngujak tandi biaya si bapak nagak dito si hanya masa HP nasang pasang berpasang-pasangan membak ngujak tandi biaya ayo mulai ngaji ya cakap pikir begulu sambian mulai juga paham udah iya ternyata teti barara bu ngerek emosi panda pengurus panda kan ayo jung benih kun siap kerjasama tapi juga siap sama kerja insyaallah sekali terakhir kami mulai ojang dia ni kau je orang acura pada bendu hari pada gi pas darah anak bampon jagi kencari kipas kok lah toron lambat lah ma bocor nyambi surban rida kan nih kan benih imam kan rida jadi mon rida iya dia rida selendang ya dari pembejaan ojeng ya tisu ada tanda gitu ya bocor ya pon Ibnu Athaillah orang remon tak susah narjet kebungaan jak kita gelu mun narjet kebungaan kita gelu susah melolo mun kau lagi mangkat dari Roma bang ngocak ning lemate kok deki depak ke dalam kok tu nemu susu teki gelu jadi depak ada nak nemu air susah gula
Bekel-bekel. Tapi gula jak ring ni ada morok, tak temu benar apa-apa. Okey, makin dah lagi pasal ada. Bon, terakhir. Gula motor kampian bing, jong, ki, ada siapa motor kampian, ini? Mana ini ngaki para bobo? Tep kebudi. Ada menteri pertahanan dia. Mar tep kada. Lebur gula mon ngabenakan awak kene. Allah ngakan berapa kali bonjong. Jadi pun gitu luar film mana aku man kasura akluhu kasura syarbuhu wa man kasura syarbuhu kasura lahmuhu naumuhu man kasura naumuhu kasura lahmuhu man kasura lahmuhu dubiha bisikin. Siapa saya lebur ngakan berarti banyak nginom. Siapa lebur nginom banyak tedung. Siapa lebur banyak tedung banyak daging. Mun banyak daging tuli beli. Allah aja beli eman kan. Mana aratnya dia. Allah lebur haram lebur. Mana ini kaki? Ada kaki ustaz deh. Kau pakai baju bagian ya? Cong. Kapire sih buat deh. Ring sepon orang jadi budi doh. Arwah tak foto bese. Benih bah nak jadi abri bese di bahuna. Je. Kor ahlak apa bagus. Ini. Tengkan apa bagus. Je wal nyangkual je ngal bengal garing sepo. Allah lah magi minta apa benih beri bah. Siap. Orang ngapri boleh siap. Hari ya. Cak alabon. Hari magi yo contoh hadis alabon. Asia. Gua. Allah. Sebelum tong ora Prabu nang ro. Apa yang tak ngerti bonjong. Ada kapiro bapak bu ibu ada sebut bese jong. Ada sebut bese. Korahlak na bagus. Pinter tak pinter gula tak rok norah menurusan cerdas tak cerdas nika tak rok norah dan kadang bedejet nak kanak tak cerdas dikal keng gula matoro ke bapak ke ibu makin gula lemari matoro ke patrana gula matoro ke bapak ibu hukum itu tidak akan bisa diikuti bila tidak ada reward penghargaan bila tidak ada punishment bila tidak ada sanksi maka makin anak nambian nika tak kira dadi orang yang sukses anak sambian nika tak kira prestasinya bagus mun sambian tak pate ejeb ke prestasinya dengan apa artinya deki ni kamu ngening prestasi berilah penghargaan kepada mereka walau hanya tanda terima kasih kepada mereka asih aku pagi pun ini mencari Aki Jokowi lebih kau iya ibu di negara tidak Jokowi aja anjan Jokowi ruwet kadang kan badan yang sepot kan badan yang sepot ibri rapot kadang jelas sabar lah tanda tangan pak jelas sabar lah badan ada arwah unggu arwah mana Tina ketika Pak Mun anan sambian di pasai nikah dibudin guru apa anan Pak ngocak ong kaya lecak iya betul ada kan curhat ya curhat ya ada kong sekalangkong na sakali wa asbak cong kalaki cong salah dapat asbak menibah ngocak sekalangkong ada kan bah mainan ro wa tak ijab jaanan magi rosoro main game apa game caceng mulai dari kulak kungir set caceng dari koros teu lempoe ta cak hendak baan jadi biar set caceng bubu teu la yonok tak nginding da cak remet sekarang kong dia sekarang kong saya ngapa mun parlo sampean mak kasih ngening hadiah gurua pah ngocak mbak najong kor pas sampai hafal 15 juz bingko iba umroh ya bani 15 juz olen bisa 30 juz pak tidi ngepak nah tak hafal ya yasin aleng leng wah ingkanat illa soihatan wahidatan ta'idam apa ta'huduhum apa faidahum abali kadok boleh bah maja yasin sawaro mata sawaro aja ring subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha bah kening baca subhanalladzi
Biyadihi malakutu kulli syai' wa la turja'un. Ya bah sadaqallahul adzim. Bah orang segini ngaki, mai baca sabar. Mak lekas, betul lekas ya sabar. Gulan di anak, muduk meler terlebar. Yang gula tak gigi kan, jangan gula meler dia lembek. Yang bi gula pancing, ban menghafal Quran melagi mobil bingo. Tanggung tanggung ya kan, mobil, sehari ya. Bangguan dia. Patemo entar dari Baiton pak ke Bekasi. Bang apa laku? Di Bekasi tak sukses pak ke Mojowarno, Jombang. Bang rong apa laku? Ngetek bun. Cerita tu diapal, cerita tu diapal, cerita tu diapal. Ojo motor lah kadung telecor jolo. Abo bah apal teman. Bah ka ummi na bah melolo. Mi, dorong mau janji apa? Apa? Abah janji motor. Mak nelpon ke apa nih? Bah nelpon ke gue. Dengi serengnya. Apa? Para bon nih. Para apa? Para iklan bon. Para apa? Motor. Tuh, mak ada iya menakan. Ya, ada sama dia aki ngeridit gue. Jadi jatang besar apa? Oke, gue lah. Ya jadi motor lah. Senikah. Yang sepuh betul sini kan, salah lah tak tahu ngajarin, bener gitu. Ngajarin lah tak ngajarin, Arabat lah tak tahu Arabat. Pede beri semangat, guru ni kata butuh setan, butuh ngargain kami sambian. Anapa? Gelenon, guru teng mendatang si membangun sebuah sistem, guru teng mendatang si membangun akhlak, guru membangun peradaban si bagus. Ternyata ada bak kecopoi berobar. Wassalam. Wa kaifa yablughul bunyanu yauman tamamahu idza kunta tabnihi wal akharu yahdimu. Bagaimana bangunan itu akan segera selesai sempurna bila mana kamu yang membangun tapi ternyata orang lain yang merobohkannya. Lobar jala bola. Cinta suci ru dia. Ya. Tahu kakek juga. Duh, dah ku kurabogo. Ngereng doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi dhahiran wa batinan wa tahsyuruna bi ibadika salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin alladhi ja'ana bil haqqil mubin warsaltahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma qina 'adzabak yauma tab'atsu 'ibadak. Allahumma arzuqnal jannata bighairi hisab. Allahumma barik lana fi dhurriyyatina wa'afihim wahfadhum wa la tadurrahum waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum waj'alna wa iyyahum imaman lil muttaqin wa qurrata a'yunin fi umuril ilmi wad dunya wad din wakhtimna wa iyyahum bi khatimati sa'adati wal husna ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma la tada' fina wala minna wala ma'ana syaqiyan aw mahruman aw matruda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yusifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Korang terlangkong ponjon sapora. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu